Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Gupta, producer of Benin president, of course. Nama ungia kahle swinene. So kasi kuna mtu of course at 5 March, as you can see, if you can scroll ka account ya the Gupta. All you can scroll and feel kuma kuna posting of gaitsari inga attachwa na movie here. So go ifika ihlala ifika ikuma ku ifika tsala ku meleni chaku kona na hakeriwa hi bava atlahlekelela. Akuyona a hi nyuwane mara I ya mina. And na letin'wani a ni xavisangi, as we can see loko fika hi pfala la ha swi vona ku kuna golf kwalano. Loko hi fika hi ba hi Google Lens ha swi vona kwalano ku I golf 5. So hi nga vula tano ku congratulations to Hlavude Gupta. I tirheni swinene line leyo a hi nyuwana hambi a nga zanga yi tsala movha ya durha ya nyuwana sweswi. Na hina vo Master Tin xo ku loko se hi ya xava movha ya xa second hand movha ya durha, is too much expensive. Masiku lama ya durha movha. So hi nga vula tano congratulations to Hlavude Gupta. I mhaka ya kahle swinene, the car is good. Na color yi sasekini. To be honest, yeah, I like it, I like this car. Yi kahle swinene. I tlhaku letin'wana a nga xavisa mi nga ma hleketa ku a tshama a hi komba line up ya timovha ta yena mi nga ma hleketa sweswo. Ni ta ni khavile ti-images kwala tlhelo of course. So however message lowu wa hlawula a wu hindanga kahle ngopfungopfu ka the first line na nga fatsala ku mhela ni chaya kona na hakeriwa hi bava. So mara loko ni yi langutisini initial this post, to be honest I don't think Hlavu a gega munhu laha. Like kumbexana a gega ti-producer letin'wana yena a kombisa yes wa hola ku za a ri ku xaveteleni ka timovha. I think leswi mina message lowu ni wu vonisaka xiswona. However loko ni fika ni nghena ka ti-comments feni kuma ku ti-fans ti busy ku dlaya, ku busy blind ku le ku hlaseriweni ka ti-producer ta Hosi Ngove. As already stated, mina I don't think Hlava a attack-a vona. Message lowu wu fika maybe wu nga fiki kahle mi kuma ku vanhu va fika va wu twista. Vo tala loko fika cheka hi ta fika swi kuma like vo Jabulani, as you can see kwala ku na vanhu vo tala guys, ku na vanhu vo tala swinene loko fika langutisa va yisa ku message leti ka producer ta Hosi Ngove na va Reginald Zitha kwala. Loko mo langutisa mongo wa ti-comments to tala la mi ta mi kha mi kuma leswi ni swi vulaka mina. Ku tlhela ku posta na ti-images of course ngopfungopfu hi side ra DJ Gift. I think hi ta hi kha hi tikomba ku nga ri khale sweswi. Mi ta mi kha mi ti vona sweswi. I think message lawa wu yiseteriwa ngopfu hi vanhu, so swi endle na ku post liya a nga va a kha a yisa ka ti-producer ta Hosi Ngove. Okay, a hi scroll nyana a little bit fast here kota ku kuma those pictures. So kahle ku loko hlaseriweni ka DJ Gift ku nga yin'wana ya ti-producer ta Hosi Ngove. As you can see na lalo, as you can see kwalano yin'wana ya ti-fans ta Benin president na ku tiva mira wa BMQ na yena. As you can see isa message ka DJ Gift kwalano. Mara in overall loko ni chekini na swi tikombi na ku majority va nga va kha va hlasela ngopfu DJ Gift. Na loko va ni kha ni cheka ka wall ya mina leswi nga fika ni swi vona sweswi ku vanhu va hlasela ngopfu DJ Gift. So mina I don't think Hlava a hlasela vo, loko a hlasela vona i nge a tlha a tsala laha ku phela me a ni holele byala a ni swi dumise swo le or a ku maybe a kombisi loko a nga holele inani I fish na va musa. As you can see ti tele ti-comments to tala guys, ti tele message va wisa ku leswi nchirona. A hi laveni the last picture here na wa Hlava a kani kwalano. As you can see na va yisa message le Centurion, as you can see kwalano hi leyi yin'wana ku tsale nhlamulo, as you can see na kwalano. So message wu yisiwe ngopfu ka DJ Gift. Hi yena ni nga vona kha hlakatiwa strong na le ka wall ya mina loko ni cheka laha ni vone vanhu vo tala va kha va referisa ngopfu ka DJ Gift. I think no Manyangatsa nga tsarile muzi na loko cheka na Manyangatsa of course, as you can see. So in overall ku hlaseriwa ngopfu DJ Gift as compared to Mpanyasa. Maybe mhaka ku se Mpanyasa ni like maybe sign under record double yin'wana a ni tivi. Na vi hi vona a fika posta DJ Gift ni vona nga tivi ku swi nga va swi related na, mara i fika tsala this post here endzhaku loko a ri ku hlaseriweni phela wall guys. Mi nga kuma ku na vanhu lava nga n'wi thegeni ku ani swi nga ni tekela lembe hinkwaro loko na ha searcha sweswo. Ku na vanhu lava nga n'wi thegeni swirho a nga hetelela a tsari ku
loko mi kuma nkarhi mi cheka na ta n'wina timhaka mi wisa ta van'wana as you can see leswi nga fika tsala swi ti kombi na ku message lowu nga wu ri attached na timhaka leta hlavu because ku nga ku na vanhu vo karhi va nga ku n'wi thegethegeni na ku vhele vanhu va le ku chingeni swona va chingela ti-producer ta hosi ngoho na kwala ka comment section still loyi nghena la vo tala va havula leswona swa timhaka ta movie ya hlavu loko mo fika mi nghena la as you can see kwalani so hey ka tika so mina leswi nga ta swi vona ku hey hayi a va na choice yin'wana ku dani ku tihluvukisa leswi insurance because va ta tshama kha va chingeriwa hi xilo xin'wana tse ma kumana mhaka leswi hayi a redzi guys hi leswo ya wa vona va tshinya vanhu van'wana va ku relaxa ngopfu ku dyiwa soft life hi dya soft porridge ya ximbondela vanhu vona sweswiwani khome yini savanna so sweswi na ku yiba na xintu but I did man lexi la mi xi ringeta le byaleni mi xi bana xintu ta swi vona i ta va healthy fana na tshinya vona ku ni njhani hala nga twa nga ku se ni tirha na the animal ku ri ke ni hayi dai then i fi xale xinkwa